Yo, what's up mga kulukoy? So for today's video kay manguha sa tagsimilya saging samtang patay sweldo. So mo na ating trabaho on ron. Trabaho Guys, manguha taog tutoy karon. What? Ngita tag tutoy. tutoy. Tutoy saging ba? Oh my God! Wow! So mo tayo pangitaon na to dre guys. Kita tag tutoy saging. Parani guys sa awaron guys. Parani guys oh. Tutoy. Parani punuan. Kuan pa na nang dalaga nang tutoy na. Bata Dalaga pa pa man kayo, gud na guys. Munawa pa'y tutoy. Munawa pa'y tutoy. Munawa pa'y tutoy. Ang kato mang kuan kanang minyo na no, nanay tutoy na. oh namin. Kanang na. Bisa nang Unsa na? dalaga nga. Busy na. Nanay tutoy Kanang na. kanang saging nanay bunga mo na minyo no. Nanay kanang natuba na. Anak say tutoy guys, ngana guys. Muna say tutoy oh. Muna tong kuon kay tanong na to guys. Ah guys oh. Pakita daw. Nara, tutoy guys. Tutoy. Oh, muna say tutoy guys. Dalaga ba? Minyo naman na kinatuba na. May tutoy dagaw. Tutoy. Oh, muna say tutoy guys. Yan, muna to sing kuon kay itanom na ba na dito or ikuan pa? Tutoy. I-stack pa? Oh. Sakman bro. Kita pakita sa. Madri guys oh. Morning tutoy guys. Ini guys. Oh, nga na guys, muna tutoy. guys oh. Muna pato. Tutoy. Tutuya. Dari ato guys, panguha na to dari guys oh. Yan. Panguha sila. Yan. Tayag tutoy da. Hey! 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 Oops, mapi lang tiil. May makini, kuan pa ni. 12 anyos. Pila na? Na 12 anyos. 12 anyos. Kay tutoy. 12 anyos. 12 Kay tutoy. anyos pang. Inahan na na. Ya guys. O kana mapila edad sa inahan na na. 20. Dalagita na mo. 14 anyos. 14. Basta na tutoy, akwaon. Pero ang tutoy sa unsan eh. Tao. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Delikado. 13 anyos patulan. Si anyos patulan. Si anyos patulan. Yung saging ginilikay-likay. Jadi guys. Dirita guys. Pudes bedo. Oh, damo diri guys oh. Yan. O kani murag Rag 30 Ini taon pwede na na yun ni. ni Makwan. Rag 30 taon. Pwede na yun ni Panakan. Pwede na yun ni Panakan. Pwede na yun ni Panakan. pwede na gid daw panakan guys. Dako na siya glawas. Dako na siya glawas guys. Law. Kana dako nagtutoy na. Dako nagtutoy na. Dako nagtutoy na. May tutoy, tago kang tutoy oh. Pila edad? 20. 14. 14. Oh, tago kang tutoy. Oh, tawa siya tutoy guys. Tutoy niya. Kumaya na no. Murag tutoy. Murag tutoy skuan. Tutoy iro. 6 years old ay 7 years old. Mapay pagpamukol na ni guys. Oh, mapay pagpamukol na. Gamay pag tutoy. Ngani ba? Murag minyo anon na dyan Oh, kato minyo unon na. Gusto mo pakod totoy dia. Naramdam ni si Pre mo pakod totoy yo. Mukha ag tutoy preng. Totoy. Tutoy saging. Totoy saging. Totoy saging. Wala gitawag sopa. Mura tong nakuha na to guys kay gagmay pa magtutoy guys. Gagmay pa magtutoy guys. Gagmay pa magtutoy guys. Apakay gitubuag tutoy. Pag gitubuan may mag okay lang tagdalaga na guys. Kana, Oh. kana, dito. Okay. Anay tutoy. Tingin mo dyan.
May pagkagtotoy guys. Gagmay pagtutoy ni guys. So, Tara guys, lingin kayo sa tutoy. tingin sa tutoy guys. Bro, lingin kayo ang tutoy guys. Oh, Saging na, tutoy saging. lingin Dili, kayo tutoy oh. dili tutoy sa tao guys ha, tutoy saging. Kayo tutoy ninyo. Matama dyan ito makuha ron. Di wala pa kay duha ka sako dako duha ka sako eh. Isa ra sa ko. Ya, tabangi sa aming pangwag tutoy. Mundo'y nag-iikaw. So guys, so, malalimpyo na guys. Para Para mo dagan ko ang para mamunga ba mamunga. Kana gawa manay tutoy no. Mura to guys pa. Bye bye. Bye guys.